بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان، لشوي كتير جمعة مباركة لخدمة كوري فرخير وبركته صلوات حضرة الرسول الأكرم صلاة والسلام إلى السربية لباسي شمائل أخلاق ألصق كوت الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم متايبت أو كتابي جناي مع وصايم مدرس الوردة العنبرية في سيرة حضرة خير البرية في سيرة حضرة خير البرية كباسي سيرو روشتي في غنبري خواكا كباسي مخلوقاتي فردقارة لباسي شمائلي خلقي وخلقي في غنبر أبوين صلى الله عليه وسلم وثمان في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم شون دانشتو بنان خواردن وشون ناني خواردوا وشون أمري كردو بنان خواردن كإنسان نان بخوا وشنكوتي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لا السكوتيا لا آكارو قتاريا بتايبت لهمو أو شتانيك في غنبري خواه كردويتي بو أو كإنسان بختوري دنيا وقيامت به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله پیکر به سه پنجنانی خواردو او سه پنجه مبارکی مثلا که دانشو بنا خواردن شوار مشکل ندا به فالق ودون نکردوا نه خواردوا دانشتو مثلا بشوازک که قاچی راستی بد کردتو قاچی شپی لجری خواه ابو شوازه پیغمبری خواه نانی خواردو بردمی خواه نانی خواردو و هر واقع بخی جوان پاک کردو نجا پنجه مبارکی لیسته تولد دوای توابونی و پیغمبری خواه هندێک جار مثلا خورمای خواردووە بە چیچکانەوە یعنی بە دانیشتانەکەوە کە مثلا بە تەواوی دانەنیشتووە وەکو ها دانیشتێکی سەفەری و سەریع بە هەر تووشی ئەژنۆی لە ئەرزایە و مثلا سمتی ئینسان هەر بە حەواوەیە دانەنیشتووە بە تەواوی پێ قچکان و مثلا چیچکان بەم شێوازە کوردەواری خۆمان پێڵێن بە هەر حاڵ ئەینا دانیشتنیان خواردنی پێغەمبەری خوا بەو شێوازە بۆ وتمان پاڵی داوەتەوە مثلا ڕاکشاوە بە پشتا کەوتووە ئەمانە هەمووی ئاماژە پێکرد بەڵام ئەمڕۆ بە ئیزنی خوام شەو باسی پێخۆری پێغەمبەری خواکەین صلی الله عليه وسلم ئێمە شەرت نییە کە پێغەمبەری خوا شتێکی خواردبێ هەر بێمەش بیخۆین واز بێ لەسەرمان یا مەسەلە کە شتێکی لەو کاتە نەوبێ و نەخواردبێتە ئێمەش حرام بێ لەسەرمان نەیخۆین نەخێوان نییە و بە هەمان شێوە فعلەکانی پێغەمبەری خوا کاری پێغەمبەری خواش مثلا تەرکی پێغەمبەری خوا بە کارێک شەرت نییە شتە حرام بێ و تاوان بێت لو شيء مثلا في غمر يوحنا يكردبيت ويكبرس مثلا أمتكي يا لسان مثلا هاولاني بو أو نيكردوا في غمر يخوا صلى الله عليه وسلم يا مثلا فلان خواردن نيخواردوا نبوة مثلا الإمام أحمد فرميت في غمر يخوا نبي سوون في غمر يخوا كالق أخوه يعني في غمر يخوا كالق نخواردوا بحساب إمام أحمد يعني أما الشرط نيت كالق خواردن حرام به جائزا في غمر يخوا صلى الله عليه وسلم مدمان زور بي خوراي في غمر يخوا خرما بوا قصب بوا ناني جو بوا يعني كم براسي آديس في ناني نبي دسكوت في پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اما الشرط وين قبل پیغمبر فقير بوا جار وبيغمبر فقير وجار نبوا بلكو پیغمبري خوا وضع زور باش بوا بلام لو سردما هر او بوا يعني بو منطقه وبو او جزيره عربه لو كاتا او دسكوت هنا اغشيت لي دسكوتايا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خواردوتي بو نمونه لپی خورکانی پیغمبری خوا که مسئله بنانی جو خواردوتی یا باشتی تو خواردوتی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم سرکه خواردو بلاش وزو خوشویز بو نمونه حضرت عایشه دایکی ماداران افرمه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نعم الادام الخل یان نعم الادام او الادم الخل هذا كان وارده طبعا حديث امام مسلم روایتی کردوه افرميت باشترين بيخوري انسان سركه سركه طبعا نسيما سركه سيو هي سركه هناريه سركه برتقاله سركه انواع سركه هي برا سركه خرما هي يا غمري خاص الموضوع سركه خواردوه وفرمتي اما باشترين نعمتك شا يعني باشترين بيخورك داكي مداران اما باسكا حتى لكن الصحابه جابر كري عبد الله رسول الله اخوي الى سبب هنا الوجه في غمري اخوا صلى الله عليه وسلم دستي قلت برد مالي اخوان فمن لو كاتا بلي ناني بدا سو في غمري اخوا ناني جو افرميت ما من ادوم هيج في اخورك نيه في بوين افرميت
فقالوا لا إلا شيء من خل إلا توزيع سركنا به يشتكي بيخور مانية أفرمت قال بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي فإن الخل نعم الأدومي براسي سركة باشترين بيخورك حضرت جابر أفرميت فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. حضرت جابر بن الله فرميت لو كاتوا كبيغمبر فرميت باشترين بيخوري والسركية من السركم خوشويستو بردوام لسر سفرم آماد دبوا. حضرت طلحيش أفرميت لو كاتوا مني لجابر بيستوا كباشترين نعمة كباشترين بيخور سركية مني السركة لسر سفرم نبراوا كواتا سركة خواردني سنة في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم. بهرحال أحاديث كان زور لسر السركة وارد بون. يكي للصحابة في غمر إخوة سماك كري حرب أفرميت سمعت نعمان بن بشير عفوا سماك تابعينا أفرمي بيستم لصحابي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. أم حدثة إمام مسلم رياتي كردوها أفرمي سماعي كري حرب يا سماعي كري حرب أفرمي بيستم ل حزتي نعمان كري بشيره فرمي بخوان واخواني عمتي زوري في داون طبعا ما دواي وفاتي في غمر اخواو فتوحاته مثلا الصحابه هاولان كوتونا خوش شاديك نعم الرجاء بسري انا فرمي هم اخواننا خوشه بخوان والله في غمرك يوم بيني في غمرك انا بيني بجورك خرماي خرابي شي اخوات خرماي خراب يعني باش تشتغل نبوه او بيغمبره دقل يعني خرماي يعني خرابو بيغمبري خو اي خوات بو اوي كوا برسيتي خوي بي لابا اما بيغمبري نازدار صلاه وسلامي لسبع ام صحابه برزه افرميت امام لا بيغمبري خو بيستو لا بيغمبري خو بينيو بيغمبري خو صلى الله عليه وسلم مريشي مريشكي خواردو شلون سركي خواردو مريشي خواردو وكو بي خور زهدي كري جرمي أفرميت يمل خزمة أبو موسى الأشعري أبو رضي الله عنه على السربية فأوتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا أكلها قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج أفرمي زهدي كري جرمية فرمي لك أبو موسى الأشعري أبوين أفرمي غوشتي مريشكيان هنا فغوشتي مريشكيان هنا لو كاتا بياوك لما الزكاة بياوك السركاري وكو الشواز عرب نبو لعجمتو لكويلعتو لحرناتو هسا لما الزكاة وتي من غوشتي مريشناكم وتيان بونا أخوي وتي من أم مريشكان بيني وشتي بيسي خواردوا ما دام شتي بيسي خواردوا من مريش نبرشاو كوتوا أوشتي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إخواني لسبب فرمي ورا نزيك برا وليم نسيك كده ولا أخوي فرمي والله في أغمري إخوان بيني غوشتي مريشي خواردوه بونا أخوي طبعا أما اللي راح حكمي الشرعي شتاء أزانم مسألة لشريعة الإسلام شو مذهب الشافعي ويا باقي مذاهب التربية أما مسألة حيوانك غوشتي بيس بخوا غوشتك كي أخريت شو أنا أخريت أما جي بيدرا بون منا ولا ما زانان يما فرمي أنا أجر مريشيك مثلا مشي إثيوبيا خوا يا اشتكي بيسي خواردو يا ماسيك لحوزة شي بيسي عم بيداو يا مسألة حيوانك مسألة حيوانك دابستكان رقنيت شو لك ودواتي نخانة ديتا أما حكم غير شيء حكم غير يكسر سربرني خواردني حرامة أي شيء كي چونکە زەرەری بۆ جسمێ هەر شتێک زەرەری بۆ جسم بێت حرامە هەر شتێک مایی زەرەر بێت بۆ جسم ئیسلام حرامی کردووە چونکە ئیسلام مقاصدی خەمسەی هەیە یەکێ حفظی نەسلە حفظی صحەتە عافیەتە مەسەلە حفظی نەسلە حفظی مەسەلە ماڵە حفظی عەقڵە حفظی دینە یعنی لەما
لەما فهمی ئەگەر مریش شتێکی پیسی خوارد دوو سێ ڕۆژە لە ماڵە بەندێکەی شلەمەنی پاکی بێ دەشتی پێ دەی تا پاک بێت کە پاک ئەوسا سەری بڕۆ بیخۆ حیوانێ بە هەمان شێوە بە هەفتەیەک دوو هەفتەگیرێ دەی پاک بێت و ناوسی ئەوسا سەری بڕۆ گۆشتەکەی خۆ. طبعا ئەمە لەم حەدیثە ئەمە ئاماژە بکراوە بەڵام مەبەستەکەی ئێمە ئەوەیە پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی لەسەر بێ گۆشتی مریشکی خواردووە و پێشی خۆش بووە پێغەمبەری نازدارمان سەڵات و سەلامی لەسەر بێ. وحتى ئەم پیاوە کە سۆندی خوارد طبعا ئەمە سەحابەی پێغەمبەری خوا بینی و بە تابعینەش مالەکرێت طبعا ئەمەش نەهاقی نەبووە بیستویەتی کە پێغەمبەری خوا نەهی کردووە لە حیوانێک یا باڵندەیەک شتی پیسی خواردو بخورێت. ئەفەرمێت نەها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم نەهی کردووە لە خواردنی گۆشت و شیری جەلالە باڵندە و ئاژەڵە یەکرێتەوە کە بەڕاستی ئەم جەلالە و ئەم جەلالە باڵندە و ئاژەڵە یەکرێتەوە کە شتی پیسی خوارد بێت یەکسەر سەربڕینی باش نییە بۆیە پێغەمبەری خوا نەهی لێ کردو و نەهێکەش بۆ تەحریمە وەک عولەما و زانایان فەرمیانە حتا پێغەمبەری خوا نەک گۆشتی مریشک بەتەنها لە باڵندا بۆ ئەوەی کە گۆشتانەی کە حرامە ئەوانەی کە کەڵپەی بێ لە حیواناتە حرامە وەکو مەسەلەی سەگ و ئەمانە ڕێوی مەسەلە با کەڵبەش بێت جیا کراتەوە پێغەمبەری خوا جیا کراتەوە و هەر باڵندەیەک دنووکی لار بێ و گۆشتخۆر بێت پێغەمبەری خوا حرامی کردووە. جا بە هەمان شێوە پێغەمبەری خوا گۆشتی هەندێک باڵندەی تری خواردووە وەکو باڵندەی حوبارە. باڵندەی حوبارە ئەو باڵندەیەکە کە خۆڵەمێشیە شێوازی ئیبراهیمی کوڕی عومەر ئیبراهیمی کوڕی عومەری کوڕی سەفینە لە باوکی وەمان باسەگاوی لە باپیرەوە کە پێغەمبەری خوای بینیوە ئەفەرمێت قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة لقل پێغەمبەری خوا لحمی حوبارەمان خواردووە کە جۆرە باڵندەیەکە کە کێویە ڕەنگی خۆڵەمێشیە پێغەمبەری خوا خواردوێتی و زۆرێکی پێخۆش بووە پێغەمبەری نازدار سەڵات و سەلامی لەسەر بێت. بەهەرحاڵ باڵندەکانی تری کەوانەی گۆشتی بکرێت هەر پێغەمبەری خوا دەستی کەوت بێت خواردوێتی و هەروەها پێغەمبەری خوا لە پێخۆرە چۆن مەسەلەی سرکەی خواردووە مریشی خواردووە بەنانی جووە مەسەلە و هەروە پێغەمبەری خوا زەیتی زەیتونیشی خواردووە و خۆشی پێ چەور کردووە و ئەمریشی کردووە بە ئومەتەکەی فەرموویەتی زەیتی زەیتون بخۆن چونکە دارێکی مبارەکە زەیتی زەیتون بەکاربێنن بۆ ڕژ و بۆ قشتان زەیتی زەیتون بەکاربێنن بۆ جسمتان وەتانی پێ چەورکەن وەتانی پێ بهانون پێغەمبەری خوا ئەفەرمێت ئەوە تا ئەبی سەید أفرميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة پێغەمبەری خوا أفرميت صلاة وسلام إلى سربية أفرميت إيوة براسي زيتي زيتون بخون وهروها خوشتان پێ چەور بکەن چونکە لە دارێکی مبارەکە. ئەم حەدیثەش طبعا چەند ڕیوایەت وارد بووە ئازیزان و خۆشەویستان. فإنه من شجرة مباركة لدارك مباركة بو پیغمبر خوا فهمی دارك مباركة چونکە قرآن افهمش بيگا والتين والزيتون زيتون او شته او دارك خوا سوندي پێ خوا اگر مبارك نبي خوای گەورە مسألة پیروزی نکرد سوندي پێ ناخوا علماء فرمون يا خوا فرمون يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية أما نص القرآن أما جاء يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية أما جاء بداري زيتون كبوية في غمري خافني مباركة خواج فرمني مباركة جاء عزيزان خوشويستان علماء بون من ابن القيم لزاد المعاد أفرميه والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم أفرميت خواردني زيتون زيتي زيتون خوشور كردن بي لو شارانك قرما أما براسي زور تأكيد كراوة توا بو لبر خاطري أوي بو باراستني صحة وتندرستي إنسان بدني إنسان أما كاركي ضرورية حتى يسمى مسألة كابرات تشنج كردوا زيتي زيتون بكار بنو بيشيله خوي براسي استفادة كلا زيتي زيتون كاي أجر إنسان هم جاني في بيت شوركا
ئەوە زۆر شتێکی مبارەکە و زۆر شتێکی چاکە پێغەمبەری خوا ئاماژەی پێ کردووە. چەندین حەدیث لەم بارەوە فەرموودەی سەحیح وارد بووە کە پێغەمبەری خوا ئاماژەی بەم ڕاستیانە کردووە. و هەروەها پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کوولەکەی زۆر پێخۆش بووە. کوولەکە تەبعەن ئەو درەختەیە حتا کە ئینسان حەزەتی یونس کە لە بەحرەکە دەدەرەوە کە نەخۆش بوو خوای تەبارەتەعالا دەرێکی لە سکیماسەکە کە قورئانی ئاماژەی پێکا من شجرة یاقطین کوولەکەیە. ئەم دارەی خوارد چاک بووە و لەو بێتاقەتی و نەخۆشەی ناو سکیماسەکە تووشی بوو نەجاتی بوو. بۆیە پێغەمبەری خوا صلوات و سلامی لەسەر بێ حەزەتی ئەنەسی کوڕی مالیک ئەفەرمێت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأوتي بطعام أو دعي له فجعلت أتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. أفرميت پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم حضرت انس أفرميت دباء زور الدباء كولكه بۆی هێنرا داوای خواردنی کرد پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەسەر داینا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەگەڕا بە ناو شلەکە ئەو شلەی خۆیە کوولەکە لە کوێ بووە دەستی بۆ ئەبرد و مەسەلە پێغەمبەری خوا ئەی خوارد و پێی زۆر عەجیب بوو. كان النبي يعجبه الدباء پێغەمبەری خوا زۆر معجب بووە بە کوولەکە. چەندین فەرموودە لەم بارەوە وارد بووە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بەکارهێنا و حتا ئەمڕۆش علمی ئەمڕۆی سلمانی کوولەکە ئیسفادەیەکی زۆر زۆری تایە بۆ سیحەت و تەندروستی حتا ئەوانەی شەکرەیانە کوولەکە بەکاڵی بخۆن بەکاڵی ئەو شەکرەی نییە وەکو هین وەکو ئەنسولینی دائەبەزێنێت وەکو حوب دائەبەزێنێت ئەوەندە بەقووەتە. ئەمە پێغەمبەری خوا بەکارهێناوە بێ حیکمەت نەبووە پێی عەجیب بووە بێ حیکمەت نەبووە. ئەمە پێخۆری پێغەمبەری خوا بووە صلی الله عليه وسلم و چەندین فەرموودە لەم بارەوە وارد بووە و کۆمەڵە فەرموودەی تر وارد بوون هەر لەسەر پێخۆری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. بۆی کاتەکە درێژ نەکەین و خێنە جومعەی هیری ئینشاء الله ئاماژەی پێکەین هەموو لایەکمان ئیسفادەی لێ بکەین لەو پێغۆرانی پێغەمبەری خوا بە ئومێدەوەی کە بێتە مای سوود گەیاندنی دین و دنیامان. خوا لە هەموو لایەکمان خۆش بێ و لە هەموو لایەکمان ڕازی بێ. خوا لەبەر خاتری پێغەمبەر لێمان خۆش بە عاقبەتمان بەخێر بێڕە بە ئیمان و بمانجێن و بمان بەرەن زیندومان کەرەوە لە دەرد و بەڵاو نەخۆشی و ناخۆشی پارێزاومان کە لە بردن کتوب پڕ پارێزاومان کە لە وەبا و ناڕەحەتی و نەخۆشی پارێزاومان کە یا ربی خوا یان بە ئیمان و بمانجێن و بمان بەرەن زیندومان کەرەوە لە دەرد و بەڵاو نەخۆشی و ناخۆشی خۆمان و خانەوە و ماڵ و مناڵ و وڵاتمان پارێزاو کە یا ربی خوا هەر کەس ئێمە لەم نیسان نەخۆشە خوا شفای عەجۆپەلەی بۆ بنێرە نەخۆشی لە ماڵە هەیە خوا شفای بۆ بنێرە یا ربی خوا نەخۆشی لە دەروی وڵاتە شیفای بۆ بنێرە یا ربی خوا ئەوانەی داوای دوعای خەیریان لێ کردوین بە هەر نیەت و بە هەر مەبەستەکەوە لە هەر کوێ هەن یا ربی خوا ڕەحمان پێ بکە شیفایان بە گیر و ورتان بۆ چارەسەر کە منداڵە نە منداڵ ساڵحان بەرەهەیان و ساڵ نەخوا بەیان ساڵەکە خوا مناڵی ملایەکمان ساڵەکەی خوا مناڵی ملایەکمان ساڵەکەی یا ربی خوا مناڵی ملایەکمان ساڵەکەی یا ربی خوا دەپارڕینەوە لە ڕۆژی قیامەت و پێغەمبەرە لەسەر میزان و پردی سیرات و لەسەر حەوزی کەوسەر و ژێر عەرشی خۆت پەروەردگارە سێبەر عەرشی خۆت بانگمان بکە و دەرمان نەکا بە دەستی مبارەکی خۆی ئاوی کەوسەرمان باتێ لە توێنێتی و نەکبەتی دنیا و قیامەت ڕزگارمان بێ یا ربی خوا دەپارڕینەوە بە ئیسمی عەزەمی خۆت کوردستانمان پڕ لە خێر و خۆشیکەی ئاوەدانی کەیتەوە پڕ لە ڕۆزیکەی یا ربی خوا کە دۆستمانە دۆستی بی هەر کەسە دوژمنی خاک وڵات و نیشتیمانمان ئەگەر شاوی دادە خوا ئایدای دەی ئەگەر شاوی دایەت نەخوا تەفر و توناکی لە کۆمانگەیتەوە خوا ئابەزەی بە مسلمانانی غەزە و فەلەستینا بێتەوە خوا ئابەزەی بە مسلمانانی غەزە و فەلەستینا بێتەوە خوا ئەم شەوی جومعەیە و وای گومان ئەبرێ کە ئیتر ئەوەڵی مانگی زیلحیجە بێ و ئەو ڕۆژە پیرۆزانە بێ کە عیبادەت دوعاتیا گیرا بێ خوایە لە دەپارڕینەوە لەم شەوە پیرۆزە دوعاکانمان قبوڵ کە خوایە ئەهلی غەزە و فەڵەستین ڕزگار کە لە دەستی یەهودی مەلعون لەسەر لە دەستی زایۆنی مەلعون یا ربی خوا جێش و جاشی یەهود و گاور و جوولەکە تێک بشکێنە بەسەرەکە ترس و بێم خەرە دڵیانەوە بیان شیێنە خوایە یا ربی خوا یان دەرد و بەڵایان تووشە لە کۆڵی مسلمانانی کەیتەوە بە تایبەت مسلمانانی غەزە و فەلەستین لەو برسیەتی و نەهامەتی و قەتڵ و ئامە لەو داماوێ ڕزگاریان کە پەروەردگارە خوایە عوزری ئێمەش قبوڵ کە بەس دەسڵاتی دوعامان هەیە بۆیان یا ربی خوا یان لێمان زویر مەبە لێمان عاجز مەبە
غەسەبی خۆتمان لێ مەگرە بۆی توانە ئەومانە نیە بتوانین بە سیلاح و بە مادەوە هاوکاریان بکەین و پشتیوانیان بین پەروەردگارە تەنها دەسڵاتی دوعامانەیە خوایە فرای مسلمانانەکەوە یەهودی مەلعون و ئەعوان کلکانە لەناوبەرە آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.